Mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa gatagatĩ nĩaikĩtio ngono thutha wake kũraga mũndũrũme ũngĩ mwena wa Mathare Area 3. Nĩkĩrĩa kwĩrĩkanĩte mbara ĩtumũkĩte gatagatĩ kao thutha wa ũrĩa ũragĩtwo gwĩtio thirĩ ũrĩa kũratuĩka ararĩ naguo kuma kũrĩ mũragani ũrĩa nĩ wa ciringi 45, ndeto ĩrĩa ĩmakĩtie aikari kuma itũra rĩrĩ. Alimkujia akamwambia nitakuua, na punde akamstabia kwanza, damu ikaanza kutoka. So hapo huyu venye aliona amestabiwa, kumshika, kungangana, wameangushana mpaka hapa chini. Ndiye akamuongezea hiyo, amemuongezea sijui ni ya kifua ama na akaenda 6:45 na kapikwa simu na Munyoki. Akaniuliza kama uko na kazi, maada kamwambia sina kazi. Akaniambia enda uone mwendwa. Nikapitia hapo kwa nduka ya Mugambi. Nikakuta kama wanapishana. Mugambi akiwa ndani ya nini? Ya nduka, jamaa akiwa nje. Anamwambia tutakwazana. Mimi nikashindwa, wanakwazania mimi nikapita. Sasa kurudi nikakuta kama maziwa yamemwagika nini hapo nje ya dirisha. Nikauliza nao wanamwaga maziwa zuri na nini. Sasa yule hanje ndio akaniambia ni mambo ya mimi nikapita. Kurudi kwa nyuma hapa sikumaliza 30 minutes. Nikasikia sio mtoto pande hii, nikashindwa hao wanapikana asubuhi na mbona hii. Ni wakati mimi nikatoka. Sasa kupika hapa nje nikasikia niashilie. Mugambi sasa ndiye amelalio jamaa wapi? Jamaa ngolalia. Nikugite na bara gatagati ka maabitha borithi na aikari muingi ukienda gutharikira mũndũrũme ũrĩa utafanĩtie njũragano ĩyo kuri andũ matiganĩte matigĩtwo marĩ na nguraro. Sasa nilikuwa nataka kufua, sasa nimemwaga maji, nimeweka sabuni, sasa nikiweka manguo nikashtukia kitu imepita, ikapasua masikio, ndio nimetoka kwa hospitali. Sasa imeshonwa mara 3. Na ukiambiwa umeambiwa ni live bullet ama? Nimeambiwa ni live bullet ndio imepita naye. Mimi nilikuwa kwa balcony. Sasa askari wakaanza kupika tear gas. Penye nilingeuka tu niingie kwa nyumba, nikasikia tu damu inatoka kwa uso. Nimeona tu kitu ya red hivi, kitu kadogo tu. Na kuinama hivi kaninguza, nikaona damu tu inatoka. Leo muingi wa itũra rĩrĩ nĩ ũrĩtie thirikari kuwera mũndũrũme ũyũ ũrĩa kũratuĩka ararutaga wĩra wa M-Pesa na ũrĩa ũhingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Muthaiga ikinya rĩhio rĩa kĩwatho. Kitu ambacho nilikuwa nataka kusema, tunataka sheria ichukuliwe kwa huyu mtu anaitwa Mugambi because ameua mtu kwa ajili ya 45 shillings. Tunataka sheria ichukuliwe, maana tumeona afisa wengi wakija na mabullets hapa, wanapiga risasi, wanapiga tear gas, wakidisperse watu. Kile tunataka ni sheria ichukuliwe kwa huyu kijana, na tumesikia ya kwamba huyu kijana ati ya baba yake ni Army Force. Kwa hivyo tunataka sheria ichukuliwe, maana walimwambia chukua pesa yako kwa M-Pesa vizuri alafu tutoke. Walimbeba kama mtu mheshimiwa. Nĩgĩko gĩtigĩte aikari a itũra rĩa Area 3 mwena wa Mathare marĩ na kĩeha makĩrigwo hihi nĩkĩ gĩkorwo gĩcũngĩrĩirie njũragano ĩno. Ngĩribotera Gĩkũyũ ndĩrĩ mwena wa Mathare Area 3 gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rwaraka. Marĩtwa makwa nĩ Mũirũrĩ John Mo.